Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 105 of the Afrikaans reading of the Quran, Die Heilige Quran. Die Heilige Quran by Imam M.A. Baker. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. In die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Episode number 104, hoofstuk 5, die gedekte tafel, Surah 5 Al-Ma'idah. Afdeling 2 van hoofstuk 5, episode 104. Die plig van oprechtheid. O julle gelowiges, wanneer julle vir die gebed opstaan, was julle gesigte en julle hande tot by die elmboë, en vryf julle hoofde en was julle voete tot by die enkels. En wanneer julle in 'n toestand van rituele onreinheid is, neem dan 'n volle stort was. En as julle siek of op reis is, of die natuurse roep beantwoord het, of 'n vrou aangeraak het, en julle kan nie water vind nie, gebruik dan suiwer grond en vryf julle gesigte en hande daarmee, dit is genoem die tayammum. Allah wil julle nie in swaarheid dompel nie, maar julle reinig en sy guns aan julle vervolmaak, sodat julle dankbaar kan wees. En dink aan Allah se guns aan julle en sy verbond waarmee hy julle gebind het, toe julle gesê het, ons het gehoor en ons gehoorsaam. En wees bewus van Allah, voorwaar Allah weet wat in julle harte omgaan. Wees bewus van Allah, dit is genoem taqwa. Taqwa is fear of Allah or God consciousness, right? So we appeal to our politicians and our people in country, the criminals, please be God conscious. People cannot get away with crime, right? O julle gelowiges, wees opreg teenoor Allah en getuig met regverdigheid. En laat die vyandskap van 'n volk julle nie tot onregverdigheid aanspoor nie. Wees regverdig, dit is verwant aan pligsgetrouheid. Wees bewus van Allah, dit is taqwa, God conscious. Wees bewus van Allah, voorwaar Allah is goed ingelig oor julle dade. Allah weet alles, reg? Allah het hulle wat glo en goeie dade doen, beloof dat hulle vergewe sal word en 'n groot beloning sal ontvang. Alhamdulillah. En hulle wat nie glo nie en ons tekens verwerp, hulle sal die bewoners van die vlammende vuur wees. O julle wat glo, dink aan Allah se guns aan julle toe, 'n volk hulle hande ten julle wou optel, en hoe hy hul hande teruggehou het. En wees bewus van Allah, taqwa, en in Allah moet die gelowiges hul vertroue stel. Please join me in the next episode, episode number 105, chapter number 5, chapter Ma'idah of the Heilige Quran by Imam M.A. Baker. Please do not delay. Get your copy of the Quran, free copy of the Quran today from the IDM 0313046883, IPCI 0313060026, the MJC 021-684-4606, or Muhammad's Hardware in Trani 012-374-6102, and this particular copy I obtained from Jones Yunus Musa Dada from Musa's Insurance Brokers. May Allah subhanahu wa ta'ala reward all of them abundantly. Please join me in the next episode, episode number 105. Ameen. Ya Rabbil Alameen. Alhamdulillah Rabbil Alameen.